Dobar dan poštovajci, gledaj, dobrodošli u novi klip, ovdje Dino Games HD i dobrodošli, znači ljudi, u ovom klipu nećemo igrati igrice, nego ćemo malo, nešto bih vam htio, evo, komentirat ćemo i kako je bila moja reakcija na ovaj čuveni komentar s 5 lajkova. Znači, od Miljenke Smolje. Znači, ja sam pročitao ovu poruku i koliko sam vidio u mene možda malo hvali, ali ipak me tjera da, ipak me nagovara da prekinem snimat. I ono stvarno, odakle mu na pamet tako da mi nešto tako napiše. Jer ja neću prestati snimat dok god mi ne pokvari mi se laptop. Neću, jer i to Dori još ako sam primijetio, lijep ti je glasić i imaš duboku not. Ne znaš šta ti to znači. A još mi govori da vidim da žicaš subscribere i lajkove. Ajde, molim te, reci kako se to švercava lajka. Ajde, dajte vidi. Kako, molim te. Ja koliko znam, jedino kad sam pitao za lajk i za pretplatu, to je bilo Muđo i Čale i Serbija, Serbija Gizbil, zato što kad sam gledao njihove klipove, u njihovim sam klipovima čuo to se traži. To se traži, kao uvod u ova pjesma, ako ste čuli, Dino Games HD song. To. Znači, ja sam samo njih pitao jer eto, pitao sam ih da mi lajkaju to, samo to, jer i to, i evo, sad ću vam pokazati drugi, evo, znači ovo je jedan od tih komentara koji je meni baš evo, ja ću da dislike. Znači, što se tiče ovoga, ja ti neću prestati snimat, neću. I to možeš upati, slobodno. To, evo, vraćamo se uskoro natrag. Evo nas ljudi opet, znači evo, to je klip koji sam ja, tako. Znači, kakva je moja reakcija na ovaj, od Mike Millera. Znači, pa gledaj, ja nemam pojma zašto me to vrijeđa, jer gledajte, to da sam ja klošar, popućem se to klošar, i dobro, laptop je taki kak je, ne možemo takve su okolnosti. Ja sam ovaj laptop platio 1500 kuna, sve sam iskeširao, sve. I molim lijepo. I još, dobro to, i još on meni govori da snimam krvave igrice koje ja baš ne bi igrao, zato što ja ne volim krvave igre. A to FIFA i GTA 5, gledaj, ja igram GTA San Andreas, to je prvi stupanj. Ako da Bog ja nađem posao i lijepo nađem, uštrim nešto novaca da kupim kompjuter, onda ću snimat GTA 5. A dotle ćemo snimat to što imamo, i molim lijepo. Još mi govori kako se mogu zvati Dino Games HD kad mi nisu vidio HD-u. Ajde, možda reci mi gdje si gledao moje videe, jesi li gledao moje videe na mobitelu ili na kompjuteru, ajde reci mi, molim te. I uvijek vam sa strane, uvijek kad tražite rezoluciju, uvijek vam piše 720, 720, evo sad ću vam pokazati, čekaj. Evo ga rezolucija, evo, znači 720 megapiksela, 720
piksela HD i molim lipo. I kako to može biti u HD-u, i to koriste i Muđe, Čale, Dročale i ovi drugi. Znači svi veliki balkanski snimatelji imaju tu granicu odlične kvalitete slike. Dobro, oni su puno jači, oni imaju puno bolju kvalitetu gledanosti i svega toga, pa to eto. Ima smisla. Ja sam prvostupanjski gamer, pa eto, to. Ljudi, nećemo sad o njima, to nije sada tema. Do njima ćemo drugi put. Evo, što se tiče, znači, ovih komentara koje ste vi vidjeli, evo, ja ću moj dislajkat, evo. Evo ti. Ovo je bar nema, čak ima to nekome obranio, čekaj. Aha, hvala Bruno Bešlić, hvala ti puno, evo, pozdravljam te, puno te pozdravljam za svemu. Evo ljudi, znači od ovih komentara koji sam vam ja pokazao, možete vidjeti dobro kakvih svih ljudi ima. Znači, ovdje i tako. Dobro, šta da ti ja kažem. Ne znam. To je ukratko šta bi ja rekao. Ljudi, to bi bilo od ovog klipa, znači ljudi, ostavite like, share i subscribe i molim vas, evo, i komentirajte, šerajte, lajkajte i tako. Znači, evo od ovog klipa. I uskoro snimamo i sljedeći vikend snimamo Agario 14. epizoda, a u nedjelju, sljedeću, to ćemo snimit GTA, ili ćemo nešto snimit, vidit ćemo. Uglavnom, to bi bilo čao, i to bi bilo to, ljudi, vidimo se, i budite pametni, i ustrojni, tako dalje. I do tada vidimo se, i tako. I čao!